Songe oma ivela sia MCA ni malikile bakuve onde mosonge oma iliombunge na indi mosonge oma ugavana tongo ima aka ovamwe na maseneta ni moto etelangite pamwe na ma osumbe na kitubini kiu andikimetuma mauvo mendeni wa isesesi otalila kula sia county kana county talent centers deni wa ilembeta yuti wakamba vama sako kimanisione cha university kana Machakos University Daniel Mwangala engalikoni isuku yake tui multipurpose twinake mondwe Onesmus Chalo na indi twadingaliko ya kuya wote TTI twinake Caleb Chalo wa Mutunga na kuya Mombasa changamwe mausunge engalikoni isu ni makwethi wa mayumwa na twinake Angelina Mose ngalikoni isu tuisisia maondo ala methiwe maigiteka undu mosungi wa maende na kulika tusie mosungi wa MCA tusie mosungi ala twina mo provincial ma o governor nituonete undu maundu maendete na indi nisho kitumitwe no nyenye ERASTUS kitho kwanza mo ndiwe kande ni wa studio na murembo weba yes Faith enye Matinda nesa tiondo wako ni musionye umundi ninye nikunie na lo ukaithia nundu umundi musesera nesio kuona ndana mbona ngine tuyati ndogo ni muvea na ndi museisia nienda kukethia nina wikwateka na kiwio chaku ni cha kwaila nisa isio yabika utondu ERASTUS yana tutabia topiki na kusisia undu maundu ma Usakuani 2022 maende na kwithiwa nthini wa isesesya utalila kula na tuisisia undu ateti mabikiye na kweka nthini wa mosungio ma Usakuani wa 2022 na ndikuona wa twambia Machakos Girls ndiko na wipe hii kienesa nthini wa county ya Masako na be tutambite kunene yulo wake uni kana museze na wafike na kunena na itu kwesera ile itatu kende mwitano na be otumani mukuve vatendevi na nthini wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe nthini wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM ERASTUS kitho kwanza mo page na Faith MAKENZI page ya Facebook na nende deni wa Twitter @Mutongo TV ke @ERASTUS kitho # ni Usakuani 2022 tunena nie na nguvikiyo na kwete mawoni wona ngata undu mausungi wa maende na kulika atongo yi amwe alama likile none sila siama like na mwala menukie otonyone ne ata nono kwa masito manene maende na kwa ndeni wa map ya Usakuani wangilila miongwale na ile MAKENZI tunge bawende wanda atwambie ni kwatia Kalonzo ilo una kampeni ya nathiuka anasia ndaye kiwe soksi ekiwe yato ekiwe ngwasi onthe nginya owetai na ni kwatia icio na icio na ni kwatia kundu kwingi ni wekibu suti no wekiwe suti nesa na kungi ndi mwene nthi na uthase waku sa kwa Mutongo yulo kwenda kungi kula kwithiwa kweka londu nengite sio blame mundu inondo wasisa kwangelekanywa county sia sisa tusio kamba muno ivira ino nene ila nene sivila cho governor cha women rep na cha senator izo ni sivila la sia county tuna mbothe aba kwa ma MP pamwe na ma MCA wasisa ile mbeta yuto kamba chama cha Wiper nikiki nesa atio mausungio mena mbosungwa ni mena mbotangazwa ni IBC indi ni mausungio alama ende na kuma nikana Wiper ni ende na kwikanesa muno thini wa ivila ithinene na imundu ayuka yikulia Wiper ni kwikanesa ivila ni no nene ayo kivila kicha MCA nikikwina mathina pena thina pe Kalonzo ndasi haikiwe suti isu manyaka na uteti withana ngaliko sili kuyalama na asia suti itonyeka na kuyala timeta madai hard mana ise suti ino ikeiwe kwa wesa kwithia nundu na siama watoto sisi okamba ina siama mbingi muno withia na kemwene nthi bado no kwenda change mwene nthi no kwenda muteti ukwenda muthukuma nundu kila muteti otondu tuweti ane ina kindu kilo kwa tha mwene nthi abikie na kumwika kwa hiyo ene ibata wa mwene nthi asisie ulane mukuni wakula asisie ne sai yose la sia muteti uyu manifesto ma muteti u twatha chao na kindu kiu kutwatha ni possible abikie na kutwika twa mwikia kibilani kwa hiyo twasikana mwene nthi ane ina siama mbingi ba yandi sia Usakua na siama ila na ateti alama na siama kasia kana muteti utu amosisia na no masize kumona background ya mutiti yui kuma bala wambiye edi twendekata na kwa mundu wa maendeleo no woneka irondo MAKENZI watu sisia kipela kicha ande cha MCA iso kipela kila Mutongo MCA ulikana na ene ndi muno na nye kwa woni wako na ateto sisia
no tacho kitumi we say there enende maina asisi yange waya yesuti muno nondo ni mese atongo ya nonesa atone kwitha omwe omutoi waku muthahithana ke mukoma no kundu kivathukanganio na asisi ni ona nicho kitumi wiper ithiwe yikwata thina munena nge bandi lakini bayo loisa ithe ayu ateti mavayo tutwasengereka nyuta makueni Mutula Kilonzo Junior ulani we senator wa OU ethitwe thini wa senate pa tamu umwe full na twa tamu unge nusulelika na oseleleti na wa kikucha ithe wake aende no komanda mugo mundu Mutula senior waze Mutula ethitwe ayoneka muno thini wa ilembete okamba senate aivikia na kutetea nthiti ma okamba uoka kuuza ithe ene ndima makueni mathisia mutongoi utena chama ni makona kweli babe no tongo ivoze mheshimiwa Manzo the same methi tumaitetea mheshimiwa Kalonzo muno na maundu maingi so ithe ene ndi bayo lone makwamini asu ona gutuka mende no ai chama kyo ndi banthi kabisa no bethena banthi ndiuka ni wete yulua taundu wa wete yulua Manzo banthi ndusisia kibila cha MCA be mutiti umwe wa kibila cha MCA na congress no kikwatie no nominione ma certificate ambiye ba kibila kibinya kwetia muno tacha MCA nundu kibila tu withia ni utuyumwe withia no botonya umite kibeti withia no bosisa kukwida wataitwe withia no kwa my brother makumumite kibeti no kwa mwendwa uno kwa yani ni kibila kina thina muno kwetia na embia yu anambia withia ndu ne nandu kato ndo bitia ndeto ndwithia kwa inaume ndotila kwa kwetia bina no yesunyo reason kana kitumikilo kanenga kana kibina anakita ombia kibila cha MCA binyola we onie kina binya kwetia ni kwithwa ni kisio kinini utonya ithia no kisio kinini utonya ithia wese iko na mbingi nundu for example utonya kwithia we waba ekani no example ya Kalama ward ya Kalama we wangaliko no mezenesa nondo ni mezenesa we wangaliko ya Kimutwa na we wa Kimutwa ndwithia ethani mundu umete kibeti masani kwingaliko ya masani aya ndwithia nake brother aku atonya itha aumete kibeti ngaliko ya Mukuni usonga ngite ukethia wabika soko no kwithia andu menyu kwa unundu ateti me mutuo wako nena ndeto ukethia ndeto tasabituka ukesia kwithia yu nundu wiite kisio kinini andu ao ndeni maku na ni makwisi no kwithima muno andu kesio bitu cha munuka masie no nito kwendo tuma na indi twasia suno wamwe kati wa maumu ala me kwithi methi wendini wa uteti wa kibila cha yuto kaine nange ilawa nengane gelekanio no twambo kwati yabani twambo libote nondo mwandikitwa mauvo Caleb Chalwa Mutunga stand by ngaleko sia wote technical training center nondo nivo county talent center twambo mathai kiucha ugava maundu maende ataku Caleb Chalwa Mutunga kethi wano mbewa imwe kwa imwe yu ile tekunengele tuyuma ba studio na kwingaleko yesu ya wote utotabini chao kende ngaleko niso Bwana ERASTUS na Chief Veronica Siongwende kwa jane Madam Faith nikoseto mweta Faith Madam Faith wa MAKENZI kavida neka kwa no Usakuani nondo mazitwa ni molika na muno nze mazitwa la tukwete ba mateti nike bathokanyo kyo teti ma movayo wa agenda nge ya ka maketo vaivila na yue wa kwa mondo isethi ano mpaka ngi kama address ta madam angi honorable na mazitwa mrembo siku Madam Faith MAKENZI na ERASTUS nimukwati tenesa ndini wa kituo kicha wote county tallying center na vala netha nathika na ambisio vika kuma kwacha twithio twetela matokeo kana mausungi okuma ilio mbunge siki vathokanyo cia va county ya Makueni na alama eteleto mubikeva nikenda mautangaso ma governor ma senator na ma women rep matome kutangaso indi wiwi kwati witu kana maundu ane meokuneka tene indi yuba pa tutengewe kana batu ye wote andiki mama vome wa maetelete kithemba kila andiki mama vome maetelete William Ruto atangaze deputy wake ngina mumeso koma lakini batu yeso koma tingu no nikenda wese kwithia neta kwata kilovo ugonde ukwitha itondelela bandini wa mombenu ya wote county tallying center na vaembe utataka kuisa ni kuona county returning officer bwana Morris Raria pamoja na maofisa ma ABC
na indi pai kindu kinesa kuviko yu chino chondo thangota vya bwana Erastus vamwe na Madam Faith ngaleko ni isu cia studio pai kindu kana pai mosungio momote pai usungio ma mathangu kana ma ballot book kana ma kuma isese cia ugunia kura kuma constituency manesa kuvika va ve vana tangazo ndini wa masama vuthu kana itukwetha tukwata mosungio kuma kilio mbunge cha Kaiti na indi vaguo masata tukuma twewe na indi no tetele ona yu inesovika na kuma va wote mpaka Kaiti no kisio kikuvi lakini ndio wese maundu ma ABC na maingi na isi ndo siambo vitu lwa mbingi ne kenda wese kwethia yesovika va kuna uya mwingi muno iyo tenai ndini wa Makueni constituency tallying center na ni inakuye vinda twisotangasi wa sindi nundu wa mistake ile ikete kwetha sio kana mathino kauta makete kwetha makiyumilia tama kwetha yutatwa sisia va Makueni yo itwambio selwane kwetha presiding umwe ndeyambite kusisia masanduku nesa na okia matia na athi ya bidi no mpaka ABC amba kwetela presiding office osio mambe ese kuoka nigena mosungio maume kwa unthini wa constituency mathina ala mane kumbelo wa kwendini wa constituency tallying centers ni mumma maende na kutumeseso ye ithayina kwikusio kuini lakini ni mawe kwacho maitundu bwana returning officer wa county ya Makueni RO utweleisia indi ERASTUS ndio nenga obisa bayini wakela kieteletwa ba yiba ngona bambeu ne bwateti mane kwati bakwe kale kweu yako kwaka ne bwateti na ma agent ma ateti meke fathukanyi meke kwati yakuka kwekala na sambuthu muyimbe wa Makueni ula aneta sio senator yuti muyimbe inge nondo kula sio ketwa talwa Daniel Kitongo wa manzo iyo ba aitelete matokeo na yu ukwetela kukweka umuntu na tikwa kila mundu we azizi wa mbose mba ni wamba kumaluka umtu kwati metha makebika ba na mwimo twambise na Robert Kesiola wene wambise kwase nuwetie na sasa nzo mutinane kana wene wetekelele kusindwa na etha iweta sindo kauta ila sithilo yumela ndine Usakuani chambe ni wethi ywa weta kana na uhakika kana apinzani make anini na anaweta kibwana na manzo na ala nazinda na mwamwe awetiele asia kananda naendewa nundu na uhakika kana ne manako nasie ko itenzio ta uthoi wa kura lakini nunde na evidence tete namwe ambo thiko tinekenda wese wa dispute lakini wese ndiande kwenda na niwese ndizi ndo no kuyata lakini kusindwa ni kwa kawaida ndene wa ukuni wa kula na ti ndene ukuni wa kula ndene wa Kilondo no vela ola wa tete kana ngi utana tete ka mwasinda no ngi wasindwa ku bwana Robert Kesiola wenu umini otangasa ndene wa mwendo wa basa mwanzane kana ni mwetekela kusindwa na nuko sisi ande kuthiko thukuma no loko sa kuwa ta senator na ndi masemba ne asumo senator ni masemba mna mavyo utokelikana kana governor wa Makueni wala ni mwalimu wa manzo ndene wa maisha mana kwitina na mana asinda na yu manzo yundene wa matokeo alate kwatite ndene wa constituency tallying center manzo ni yatongo eti na isesile inayeta matokeo kuma isiyosieke vathokanyo inona nasia manzo eunu na kibwana wakeni ndatika mbuthu kana masama vuthu mema na vita ingine na asemba constituency ya Mbone wala twina mwandiki wito wa Mavoga eta wa Faith kana agal toto vuende na kusisi ondo maondo maendeye na navika nethe la ERASTUS kivasunda tangaso na kila chami no tangaso vuvu ndene wa ketuo chuchu cha ukutalela kula cha constituency ya Mbone ne kana manzo no etongo eti ku watata kusisi wana kibwezi east manzo no etongo eti ku yukela weteleta ba manzo no ku italwe na inde kivitelwa ile sita wa protocols no mpaka makesi lela metala tala yetha yikito ni ABC nekenda maitangasa mundu wesethia nikindu chate ya meo kika kuno uketumbo lakini yuke lake yonekana ni wotongo etie na twekwatisa kana ni wokwenda tangaso ta musindi ufanda ni wa governor na ngino Mbone inge na ole tongo etie ni Mutula Kilonzo Junior kuungale kwesu rokiti toka batu ati protocol tuone aitangazo neza na inengo certificate nundu bado mwine sovika ateti ona kibela cha women rep ateti mwine sovika lakini okela tonie na kila tukwatite na musungu la tukwatite muthanani weyo na muthanani wo mundu nekana mama Rose musio yonekana atongo eti yutetelete county returning officer bwana Morris Raria atone kupitia maseso la maviti ya wani ya nzamelu yo livani na ndaka IBC ndene wake wango cha county nikenda vitu kevye asia hani mama asinda amonenge certificate na indi
twito na kusonga na mbele kusisia matokeo ala mosumbi pe uneni we waka na matokeo mosumbi mutona kuma magati ya ma account kana ma constituency twito na kuelezea lakini ne kana twikwatise twivika mwendoni wa kuicha umundio mausungiro metha maumindini wa constituency sika wakanyo na makivika va ndene wa wote county tallying center ni iseso ikwiye oivinda we watata kuisia kuma ila twambise kwati ya matokeo wangu thanani wa wakele kula siku nwa muthanani wa yo na hindi muthanani wa umundio ateti kana ivila sia iliombunge ni otangazwa ndikwa kwati kana vandu vati ali chipa account ya Makueni kiliombunge kitane so tangaza musindi wa kivila cho MP na kivila sio MCA ni seso hivyo ndo watata kuisiona ateti ala molika ndene wa constituency amuma tangazo angi omaite thina wese kwithia ni mo dispute kana moleana nange mayetekela nikindu kina vina muno na indi masama na vile tina ndinena na umua muteti no kuvitwa mbea enda kukemesya kethila ndawa cia pressure nisi wangelangi ndo ama ndo ni mavyo asindo no mpaka kazi wajana kwa roto taloka nyona indi wituleana ni hali ya maisha no mpaka wakasindwa no kose atitana na ateri mbaika na wetekela asya wena wasindwa ndini watekela chake lyombunge chaka iti nasho sitibyo mweso wa maundu nesi niongo ila yalita hiyo bokela chona ni John Robert Kisiula nikindu kikuona nyakana siasa ni kwitha twingangania tukwa totongo twitha twingangania tusicengania wasila na nganyani wa abaluka na amwe alama abaluka sethia nimekuonekana nimekuonekana tamaa abaluka na mwiso wethi waje lakini nema ile totungia ni ile kwa pamundu thasa Stefaso wawe tavaya mbonekana no kwitha ndamandala wa masinda nona ke musemba nye ndukavongwe na kisoimo nyao akwatite kura ngili miongo ile na 3 na keke baso akwatite ngili miongo ile na 9 nikuona nyakana ube na very stiff kwa kizungeta very stiff competition kwa uneni wala mamini osindonekana na alama sindie nimetha maikwatiania na alama sindiwe nikena matonye kuthoko memwe kwa faida wa NND ma county vikinge kinamba kumila vandi ni wa wote county tallying center atio kukwia bwana Erastus na Madam Faith wa Makenzi kana twetelete kila kikumila nikenda tuketangaza ni kwiye metho maito menguno na twekete o kila isa undu cheumila asongo masia just in time kana GIT kumava wote county tallying center Mutongo TV kwa studio bwana Erastus na Madam Faith ninye Caleb Chalo wa Mutunga. Na indi ni muvea muno Caleb Chalo wa Mutunga just in time. Na indi si Caleb litawese aithe comedian na twamukusisia ngaliko ningi ino ingi na indi musesia ni weye wia undu ngaliko isu ya Makueni maundu mailie na kwa mituke kwithu watu ikwatiania na ke mwandiki witu wa Maubone Smas Chalo ulawe ngaliko sia kitui abikie na kutuelezea ni chao kiende yete ngaliko ni isu na indi Erastus tutanamba kuthi kwa Caleb ni na kwa before tutana kwa Caleb nini tunaweta yulua mauma kuitegemela jawe mzena ndivi tunamina ni ilawa weta yulua ateti ya nene maisiona pe ateti alama associate ya wana kisio okay there for example ila twawetanga likosia Rift Valley mundu wambe kuka akili ni William Ruto ila waweta Kisumu mundu wambe kuka akili ni Raila Odinga so the same way wokanga likoni ya Ukamba wewe Ukamba Kalonzo iwoka mutwe ila wewe Makueni mutula amanzo ni Matthew Kamitweni yandu kwa wesa kwithia ila tuku ila my campaign manawetange wa ya suti ila maasya suti ngalikosea Makueni ando igalama no kamutwe no asuma waipasu ala the big 3 tumeto wile pila sa governor au senator na woman rep lakini gicha MCA ndo ithi apena thina wibo tu yitu na ambiliria nikenda yu na ninawetekana isi ama nasio seingi pamo no Ukamba ndo withia mundu ekilia wewe waipate fiti wewe utefiti maendeleo chapter bukaso byo chama chaku kanoka thiwe independent indi kila mundu ethana uthasiona no ngima kwa dio ivela muno independent ndani wakamba na twizija mausungio no twina mausungio manala mabigena kwegedwa ni IBC twitha twimasomea no kwigwa kumwe kwina independent na inde twenene ya chama cha Wiper no nginya tukakenenea nondo wa maondo ndo maendete anikiru cha kwata ivela ingi onanza wa Ukamba ti Ukamba yugoka na kwa faida ya Moses ni kanabe
bwana wetu wa Innocent Obiri wa kuya Bobasi Bobasi ngalikosiana na kuya Kisii ni wethi wa sinda kivila changa lekoni esu na chama cha Wiper na twisia ungetwa John Bwire niwe mumbunge mwe wa Taita wa Taveta county ya Taita Taveta ukuwa tatosija Madam Faith ni yetu ni kale blumbo gelile si tu haidi kale blumbo bea Madam Faith wa sisia Wiper ne kuona nyakana no tayekete mimo nonde ni wa onanzabo wakamba hitu yoka boyu twekwatanya na bayolo na ende to yambo thiko honest tu aya na ende Faith tutaiko la Onesmus nikana twazi wakati wende na ndi museisia mwandiki witu wa Onesmus chalo ngaliko sia kitui multipurpose hall bauga tutabie ni chaukende na mosungio ma Usakuani ngaliko ya kitui mabikaba Onesmus. Nina kukwatanesa ERASTUS na Faith na nikukite imwe kuma nyumbani ya mbomba na multipurpose musini wa Kitui na vala ni kisese chota lila kula sia alama na eta sia kivila cha governor ba county ni ya Kitui kivila cha county kivila cha governor kivila cha senator na kivila cha ndongo ya aka na kwa oyuyu watako sisi atina kwa mwana mosiaisi anokuwa na nesa kima ofisa manza manyumbani na mibaka IBC nimayobete kavyo kule nondo iseso ithia kwambia ndatika yonde kuma oyuyu kuyana na mabwala twakwata kuma na afisa munene wanza manyumbani na mibaka IBC ba county ya Kitui Dr. Mashari anikana nimedito maikwata masungi amwe kuma isese nikana ilione mbunge kibabukanyo ipo mwingia yolo mwingia kate Kitui cha kate Kitui cha ithio na kwa oyuyu isese ithia kwambia nikenda utali wa kura ukunekelikana kuthoima kana utalolo kwatika ni isese kibabukanyo kana ni wagwe nikenda thene matangasa musindi wa ivila ino itatu sia county ni kwa county ya Kitui ni ta county ila itanesa kutangasa ivila sia governor lotongwetie kivila cho senator lotongwetie kivila cha ndongo ya koloto ngwete ni kwithia tuitu namba kutangasa ki kumana kwithia mavala tukwata makola kwa isese sio kuna kula lakini no twetalile kumakola kwa visa munene wanzamenyi bana mibaka IBC nikenda nengane usongyo wa muthiana kwa oyuyu mavala twakwata nikana esese ithia kwambia ndatika yonde kuma oyuyu na neto no kuoka vinda ERASTUS nondo ni watu ekilisia na neto na kuvika wa thandatu ilani auke nikenda thene matangasa ulo minia kusinda kivila cha governor kivila cha senator kivila cha ndongo ya kakwa oyu mafisa manza manyumbani ya IBCU ni mavete kavyo kilekera mambisi iseso kuma ndatika yonde kuma oyu kio nicho chende ERASTUS ni kwatia ivela sia uyumbe ni kwatie asindi na ivela sia member mbunge account ya Kitui kana ma MCAs isi ni vikia kukwata al asindi na manengo certificates kwao ivela nenge sia account kisese ke cha kana kituo ke cha kusie kivya kana nesia wila siumie sesenila sio kone wa kura nesia wiyu nende kwambia nikenda withie musindi wivile sunu wavikia na kutangazwa kwa oyuyu chuchu ni yake kwambia ndatika yombe kuma oyuyu na juu netonga mitambo imwemwe nginya kwa kumusini munene wa masako kwaku ERASTUS. ni movia mundu Onesmus chalo kuma ngaleko ni sia Kitui na inde twikwate maundu mavikia na kumya muthia ngaleko ni sino kwitha witu manyithia undu maundu maende tutana mbothi kwake Onesmus mundu Faith twitwinene yange wa chama cha Wiper twikwatanya yulo wa vina wacho va ukamba na kuyanza na inde tutambite kunene yakionekana tatikaite basani tuthi kwa Changamwe twiwe ngewa ya mausungi undu maende na kutalwa ngaleko ya sub county ya Changamwe kwa mwandiki witwa Mauvo Angelina Mose na twisia Faith kwa sababu undani kwa Taita Taveta chama cha Wiper nikisindi kibila cha uyumbe kiliombunge cha undani kwa mwana wetu wa Danson mwa Shako na hicho kitumi ndi connect na isu ba ukamba obina wa chama na bayo lo kibila ni cha president mausungi oma kibila cha president mena namba uma indi nomba cha mavoni na nengwelengelea wa kutala ndini wa kuma kwa portal ya IBC 34 haze na indi sietha sietala na babi kabandu ese nitasiamba ungama no tunene kwino tutaendete bu anbe nini kesi oneni wandu ingi paanza mayase kana keka azimio nimethwe maimosa mheshimiwa Kalonzo ta running mate azimio oyitu onena mayethwa mevu mainondo wati to sisi inamba yu sio sumbe sithi sikwati sithi tunanito tinana indi meache kana keka azimio
ni mozie mheshimiwa Kalonzo kuma okamba onatwitha twinenange waithethelete kithatuminie na indi veo na uwe wa indeto na balati indeto sito na tindeto tu confirm ni indeto na ila si unenwa ni enendengi na mekumya maoni kivukanyo nundu kila mundu etha na woni wake wake uteti na wese kuona anduta mabituka o kauta mayumya uteti byana nite withia wa wina uito waguo nundu watata kusisia na tikubuthisia kana kuendesya watata kusisia ngaliko ya central kura no ina ko ni wei lakini wa compare running mate wa Raila na ngalikwela ingi ya Azimio ya nini ya Kenya Kwanza ki atalamu la unethia wana mboni manona sekana kosa running mate kuna mata muno yulu wa Usakuani uyu na kosa karua kwa Azimio ine wise kwithia ni wongelanga kula sia ngalikosea Mount Kenya withia ni sio kangaliko ni Azimio lakini maundu ita mekali londo wethia undu bana expect watigo banoka na wethia na wethia kana ona kese ni kila muteti usiku ni yekula kinethi wana utalo wa kula mbingi na nitavo ni wisibala waku ni akule wewe thabe musi na wewe thabe kwaku na ona bala mwasi amwathani ndenguma ko batita tio sakiu na ndi mondo ifeithe twichanga mwetali nsenda kuyanga lekosia Mombasa na Angelina ngaliko yesu mausongo mende na kutalo wa kuweka tuone maondo ndo maile ngaliko lesu ya changamo Niendelee msio. Sasa karatasi zangu ni hizi. Sasa sijui nitapata wapi. Can you take photographs? For those who want evidence, you can take a photograph. Kwa nini hapa mrefu? Ingekuwa airport ingekuwa photocopy lakini sasa nayo ni but you will be in the office, so whatever is not fine. Sasa kushikilia kwa mkono wameniwest kweli. Sasa napigia simu.
Ndi mwendo musesia ni kana maundu maende ungale kosia kuya changamwe na kabina kalama kwithwa mainena maivikia na kutangaza mausungio asu ma atetiki bathukanga ni ngale kosia sub county ya Changamwe itwitha twiciokethia ngale koni isu ndi kwa oyu baikendo kina vikia na kuende ya kwao kana baimo sindi unetho aitangaswa itwitha twiciokethia mambe ya kutangazwa mundu ifaith Changamwe kwethe wana delay muno twenena na Angelina ethiwe aitwia kana mekane buku matene maiwa metele kwetela ku nitakwezie kwetene na muno nondo ene ndingi makwiwa maitha atwe ni okwetela utono nene hata ngewe akwetela twetele no kwetela na ndi director nyendobu misie wasia osu director na ndi ni mupea andu ni mambise kwitha mena ni kibubu kana ni chao mena nita tension nita me usenga twetelwe chao nita me ona kura sendeta itaita dilwe tiendo tabwa pena mbola mbingi na kote thao IBC enda kuikithia kila kindu kiende tonesa inondo watose kivela cha president tikivela kinini na ikula zitha ziombi ngange na nonginya masabu makakonwa neza na chebugati yaise kana Supreme Court yaise mosongio mosumbi nonginya matangazo eti no kwata all 34 A's nonginya ibike 34 B's nonginya ibike na ne ndisisi ya portal ya IBC ni kana me around 146 out of 290 constituencies kwa nonginya sio the ibike vo wese ithia ni ma confirm kila kindu ni kena mainenga de mosongio meka nenga de mosongio mena makosa ku chavata kwa museisia ni kwitha na na kumesia umesio nikenda wese ni twakwata mosongio mosongio mathiwo nesa tukeseitha na maundu wa maingange nukesaiwa mbona mosongio makwa kwendie na kwathi kana we form seye 34 siseye nese binda 2017 34B hainguma mono na ndingi bayeze 34B lakini huyu ayando imamanie wale form isu na ndi watato sisi onake chebukati mwene kiwila wanzama isu Usakuani ya ABC anaisekana katiba ni manengeto thasi wako ikalia mosungio ginyami thenya muonza chuma kima maitala nikenda ma make sure manenga ne mosungio la mailite buba ibata wako semeria na we asienda kakalatwe na chiku asiende ikalata asianu kukalata lakini kikatiba ena mithenya muonza kutangasa mosungio maki bila cha usumbi nano editimu thenya ni wakeli inaona tukula zya kunetwe iso wakeli oti wakatatu monde wakana kote tu muthenya wakeli ina mithenya ingi 5 na notangaza kimeo Makenzi wasise umonde ainena masaani ma muthenyani nono mwandikitwa mauvo Benjamin Mwake ngale kwesi aboma South Kenya ainena chebukati nithiwe avikiana kukulia akenya mekethwe na vuya ame mwekatele mwe don't panic nikana maundu methwa mesawa aneze akenya metele magwani chao metele magwani mausungela magona ndeno wa nyumba cia mauvo na zionyeja mauvo na hiyo twendeni wa Kilungu na Steven Mwema na ataalamu alatu inamo iyo itwithio twa melesia niki namba ino sio betukana ondo bukwa ko betukana ene ngine mo makwitha maisenga mayaje mbona vanatuonie nganyembe bangi tona nganyembe bangi nganyatonembe mbona namba zioni ziendeze ibino niki mbona twikona sianene na indi twetha tweleza muzieze kana namba ithi nili kwozo baya kwa IBC na tia ibena systematic we ikwoswa kwangeleka twase nuwe na kwa ninye station A na kwa station B jena adhi kwa portal kila ngwoza tijo ngwoza for that time kwangeleka nyo no se mosongio mama kuweni kikombulio south kausa azungu wangalanya keke hapa akukausa maketui ketui ruro kisase ward ukausa okengalanya okeke ya kwaku kune cyo kitumi na mbino si opeta na kuenende maele kwithwa mena vuya na mailotele mone namba ithi na kwithwa si maite attention na ende Makenzi watero zizi nene zina na manyire mono okolya makolyo ende batu ko nena nya wasisia idea no ya nomba cia mauvo ila ni thiu na ila ingi sio tala mausongio kuonania ideas wana ile tinduku na ndi ni ase tinduku
nundu ni kukeep museise updated aketha esi abatu abikabana nundu tebukati wenda nesi watu update nesa ukezeithia andu meche nini lakini maubono wokutunenga tika mekisya indi no ona kwithwa ni ubitukana no nase no undu museo nundu ene thimitha mesi twasonganga nganie na percentage na nganie nana ti undu muthuku ona vala no kwete confusion muno confusion ni yogwerwa muno na vendo methiwe mayona keka body ya kuregulate media council of Kenya kandi maneke metatala mya iluva mona editors guild na ila ingesio ondo ke saithia etha ni thi nyumba cia mauvo etwetha na bandu bamwe twina kisese kitu cha bamwe ithionthe usaithia inyuonthe yu we woitha we wakiba woitha we wa cha kinzaluo ni sisi okiona cia vernacular ta kitu inyuonthe mukomwe sangio ni imwe mukewa yusie nyutani laiva wese kwithia I figures I number isu isi okasiatia ni okese kwithia ba ina wendu ya cia kanzi cia kisese kinu ndo cho muteti wa kuotongoeti isu yo confusion ila yetu so keka you know tombwa bamwe ithio netike wa haya poto nino tukothi mondo mele azise matekata matena confusion ne Makenzi tutana mbothi ba asaina tutana mbothi kwake Daniel Mongela non Daniel Mongela ba Machakos University bese singe maende no kulia mosungyo ono makivila cha MC ya kivila cha governor na twambo matekana kivila cha governor county ni sito tusio kamba county ni ya Masako provisional resort kana kwa na movo watu oni eno ndo maili mwandu avinya ndeti no tongoete wa chama cha Wiper akati waninzi wakawaita wa CCU na kivila choga na county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wotongoete twena ni wosindie ni wotongoete na indi akati wani Musimba kaliko nizu na tunabike twi mheshimiwa Malombe wa Wiper ni wotongoete na indi akati wani musira kuyana na maovondo twethiwe tuyona indi twena vigena kutangaza kana asino methiwe maisinda kivila ni cho senator Masaku Mwandu Agnes Kavindu wa Wiper twethi Makueni mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo wa Wiper twethi kuyake tu mheshimiwa Enoch Kiyo wa Wiper kwili huu twinetha twikwata final tally kana ile official results ya IBC ende kuna na maundu ndo maile kuilanjwa ala mokulia kibela kiucha ugavana Makenzi tutabanje ngewa ya kibela cha MC ya Mosongio kibela cha MC yanga liko sia ona mashine yakwa ba tekwenda kundete yake ni amba osemba beimoni nazo baende nisioka kibila cha OMC yanga liko sia ni mboni aya tuwe mboni ndi Makueni kilio cha mboni betu Limani ward nolotongoche ni chalo mumo wa chama cha Wiper ni kwatia amwe mama MCA maminione wa certificate sio ile manewe ona chalo mumo nonengiwe certificate aingina alama nengiwe na endi isi amagava naita si unenga na wae ama wiyo anakilikosia Kalawa ward ni Meshak Kali niwe wakeli atiye chalo mumo wa chama cha Makenzi Kalawa ward sasa umabanyi Kalawa ward Kalawa ward isi ni ward niwe musindi na ende mboni ward ni Alex Mulemba wa chama cha Wiper beki thungo kitundu ni Kisungui Katete na keno wa chama cha Wiper pena Erastus machine hapa ni kwama kakowaiya machine ya Makenzi ina tabia ndogo na indi kakowaiya no kumboni ward isu muungano mutongo wa muungano wetu wa Dennis Motinda Musiwa kana wosi ndiye na indi kiteta kisau ni mundu Darius Kioko Mainga wa chama cha independent kana ozo ngamete atena chama na indi machine ya kuimezeo banjai beketu dibaya bandu beta wa Kaviani Central Dominic Mulwa wa chama cha Wiper niwethi wa sinda na kingalikosia loa kaewa kaani Benjamin Chule wa Wiper avikia na kwethi wa isinda twethi ngalikosia pa Machakos constituency MC ward sia Machakos constituency Kalama ward Boniface Maeke wa CCU party ni wosi ndiye kivila kiucha MC ya Mua ward Francis Ngonga
na ulano wa ni campaign no wethi wa isinda kibila kiu ni wa chama cha maendeleo chap na ile twesisi angale kwa sia motito nengela ni ward Johana Munyao ulano wa wikale kibila kiu no sindi engi na chama cha maendeleo chap Machakos Central Ward Nicholas Zioka wa chama cha Wiper ni wo sindi kibila cha MCA Momboni North Gideon Kavo wa maendeleo chap asinda muvote ke makimwe Joseph Molinge wa chama cha maendeleo chap ni wethi wa asinda na indi kola ward Eric Musembi wa chama cha PIK mama sakwe ERASTUS maendeleo chap ni yosie ibela sa OMC yaka uta ibela ya MCA mbinge mono masakubai ni yosangie ibila maendeleo chap ni yosangie ibila nundu watoto sisi muteti ula naona wa masaku wa chama cha Wiper ota Nicholas ni Nicholas Nzioka nundu watoto sisi wakola ni wa PIK na wa Mubuti ni wa maendeleo chap wa Mumbuni North ni wa maendeleo chap wa Mutituni na Ngelani Ward ni maendeleo chap na Bonfas Maike wa Kalama ni wa chama cha CCU wazize Makenzi out of 7 chama cha maendeleo chap kina 1 2 3 4 kina ibela ina ndeni wa ward esu ya Machakos town na ndi wasisia ngaleko ya atobo PIK no mwe na ndi CCU mwe na chama cha Wiper umwe aya tuthi bayu wena mozongi omeba ngaleko nesa nina mozongi omae mama songaleni manengele Eliasu mama songaleni mapula na Brian Zoka ni yungamitie atena chama na akwatie kula ngilili maana 5 ma ile Philip Kisangai Mumo wa Wiper akwatie kula ngilili maana 3 ma miongwe na nyanya Meshak Musomba akwatie kula ngilumwe yana imwe 10 na Monza Richard Kasioki Munyoki ni wa muungano akwatie kula ngilumwe na inya Peter Munyai akwatie kula ngili maana nyanya mamiongo 5 na imwe James Ndei akwatie kula maana 5 mamiongo 3 na kenda Abednego Maingi akwatie kula maana ili mamiongo na 5 Mason Masilia akwatie kula yana imwe ya 5 na Nicholas Yulo akwatie kula miongo monza na kenda na wodi ni sumbona nimeyunga metia ingi kula ziana kula miongo monza kandi okay aya wizi mwenendi niwo kuamua okay na ende ndio kango twaye ko yangale kozia Kangundo sub county na fedha na ward nya Kangundo sub county Kangundo Central Ward Dickson Kava Maundu wa maendeleo chap aidha aisinda Kangundo North Matthew Ndonda wa Independent asinda Kangundo West Ward Charles Mbuva wa GDDP wa aisinda na Kangundo East Ward Evelyn Nzeki wa maendeleo chap Makenzi watoze masako maendeleo chap weza hivi ya ina nita ina teti ya ingange magibela kicha ya MCA na hindi tuonga leko nisu tume Kangundo tuthibuba kube motoi ngale kwa ya matungulu cha matungulu inasio bau chama matungulu nzijambe na Tala Ward sia matungulu beisia Tala Ward Jackson Daka wa Wiper akwatie kula ngilile maana ile ma miongweli na 5 Daniel Matiangi wa CCU akwatakula maana ile yana imwe ya miongo 5 ngilile sia yana imwe na miongo 5 na imwe ni wa chama cha CCU Lucas Ngila akwatie kula ngili umwe maana na ma miongo na 3 ni wa UDA Alex Kamitu akwatakula ngili umwe maana 3 mai 10 na ile ni wa maendeleo chap nake Daniel Kimomo kana Kimomo ula yungamiti akwatie kula ngili umwe na miongo ina na imwe asia matungulu East wa soma sema matungulu East
na Ndina be na isoma. Matungulu East ibe na West ibe Ndina na soma North. isu. Aya Matungulu East Julius Munyoki kwatie kula ngili tatu maana ili mamiongo monza na imwe ni wa UDA. Cosmas Ngula Masesi wa Wiper kwata ngilile maana monza ma miongo kenda na thandatu. Wilson Kasimu kwata kula maana thandatu ma 15 na niye iyungamiti. Twadhi Matungulu West Rafael Lakinzao akwatie kula ngili thandatu maana 5 ma nyanya ni wa chama cha Wiper. Na ke Cosmas Ngula Masesi inasoma yes. Wilson Kasimu inasoma Matungulu West yongusoma na Kadhuma kwa chakula ngilumwe mana nyanya ma miongo monza na nyanya Sofia kitheka wa ODM kwatie kula ngilumwe mana monza ma kenda. Matungulu North Mathias Mwasi kwa kula ngilumwe yana imwe ya miongo nyanya na thandatu na ni muteti yungamiti. Cheleni Ward Grace Bahati na niye yungamiti akwatie kula ngili ile maana thandatu ma miongo nyanya na monza. Josephat Kasioki wa CCU aikwata kula nisiadhanyo kai ERASTUS Wewe gete kwa kusoma awodi yaba. Ngopotelezi. Nisiadhanyo ka. Na kwata. Zaingi tuzimoto tumia kana imagine izi mondo maingi wailo tina bandu ikasi onde wailo tina bandu ikamba kwa na indi yayu okuimanda nienda kwambo tabyo musese yulo ibela sia uyumbe bailembetane yitu ya okamba nondo kwe mauvola twena mo already yulo wa kivela cha uyumbe va kana ivela sia uyumbe va ndene wa elembeta itu ya ukamba nekatwambie ku ya Kibwezi West musindi wa kivela cha uyumbe mutangaze ni IBC na akane wa certificate ni mwengi mutuse wa chama cha maendeleo chap ena kula ngili miongo 3 na miongo ele na imwe. Haya naindi Makenzi twidi ku ya changamwe tuone atete maende nonengwa certificate naindi muyumbe mwe wa changamwe ni Omar Mwenye na ngili miongo ele na 5 na kula miongo monza na monza tuone ainengwa certificate hizo. Definitely have made me a superstar in the eyes of the National Assembly, and it is due to that I want to dedicate my service to this constituency even more diligent, and I want to assure you we are going to work together with our MCAs and all elected leaders to make sure you will have what we call service delivery, so that our people, the voters, are given the services that they deserve, because the whole election exercise is about the voter. So we are very thankful to the government of Kenya.
na ndi bono muzezia twigwetiwe kwa nondo wa mathina ma network na yu osu ni muyumbe musakwena nowe withitwe muyumbe wa kiliombunge cha Changamwe ni kaunti ni ya Mombasa na kuyana na mausungio alana vikia na kukwata kuma kola kwi mwandikitwa mauvo ngalikosia Mombasa Angelina Museni kana Omar Mwinyi asinda kipela kwena kula ngili miongo 5 na miongo muonza na indi na ke Abdi Daib wa chama cha Jubilee asinda yana ngili 5 maana muonza miongo 8 na kenda mutuko malila ngili na ya 8 Munyoki Chalo ena kula ngili na miongo ina Gosh Ali gilile maana 3 miongo 35 Florence Fondo maana 3 na ile Paul Kali kula maana 3 na miongo 93 Ezekiel Kiminza kula yana imwe miongo 91 Josephine Linda kula yana imwe na miongo 41 Frederick Okola kula maana ele miongo 31 Muhidin Omar kula maana ele miongo 34 Yasin Ali kula maana ele na kenda na indi wa Muthia Charles Tebo akwata kula miongo 5 kuni kiliombunge cha Changamwe kaunti ni ya Mombasa na indi Makenzi ni di tabia musese yolwa mosungo ma uyumbe nondo kwe alama tangasi already na ni nambia kwa Kibwezi West kautabia kana mwengi mutuse wa chama cha maendeleo chap wewe thiwe aisinda na ati kwa kana mupinzani wake wa Bakuve James Mbaloka wa chama cha UDA akwate kula ngili miongo 2 maana muonza na miongo 4 na ina nake mutuse na ngili miongo 3 maana 8 na miongo 2 na 1 na inde twithi ndeni wa kiliombunge cha Matongolo ni kana muyumbe loika dile kivila Steven Mutinda Mule wa chama cha Wiper ni wosi ndiye ena kula ngili 11 maana muonza na 3 ni wa chama cha Wiper Dr. Philip Munyao wa chama cha Independent anaongamita tena chama watakula ngili 13 maana 8 na miongo 11 na 8 Joseph Mulenga wa NAK Party akati ya namba 3 na kula ngili 3 maana 8 na 19 Peter Mwania Mwanzia wa UDA ngili 3 maana 4 na miongo 11 na 4 na twithi ngaliko ya Kangundo sub county kivila cha uyumbe chendie kwake uloki kalile kwa oyu Fabian Chule Muli ena kula ngili 15 maana 5 na miongo 2 wa chama cha GDDP na indi akati wanichengo maweu wa chama cha Wiper ngili 10 maana 4 na miongo 5 na 5 Tuthi Kibwezi East kana Kibwezi umeloni wasiwa mbunge wa miaka 10 Jessica Mbalo wa Wiper ngo sioke kebelani ena kula ngili 11 maana 3 miongo 9 na 5 na akati wani Willy Malile Independent ngili 9 ya na 1 na miongo 39 Kitonga Mwilo muungano ngili 3 na miongo 5 na 1 Steven Ngelo maendeleo chap ngili 5 ya na 1 na miongo 39 Amos Ngombe UDA ngili 5 maana 5 na tuthi makuweni constituency Susan Kiamba ngili miongo 3 maana kenda na kenda Stanley Chungu wa UDA Susan Kiamba ni wa Wiper Stanley Chungu akwati kula ngili 11 maana 4 na miongo 5 na 3 Francis Mutungi Independent ngili 18 maana muonza miongo 5 Fred Musau ngili 3 maana 4 miongo 3 Francis Mutuko maana 5 na miongo 4 na 4 Makenzi diese wena siya bazia mpinga lekonizo wakavikia kutunengelelia nondo MP ni wanadawazo mwalimu okay ngalikosia kaiti ni mheshimiwa Joshua Kemilo wethi wa isinda ngalekoni su ni wa chama cha Wiper na ile namba ile yathi kwake Mwandu Teresia Mbaika wa chama cha UDA ngaleko ngeni kuyamboni vala moyumbe wa oyu ERASTUS Kivaso wa chama cha Wiper ni wethi wa isinda twathinga likosia kuya Kilome engineer Thandias Zambia no sindie na ane wa certificate twathinga likosia mwingi ya ubeloni wa swaka mwingi West cha usingusia ngona CNN asinda twathi mwingi Central Gideon Muliongi twathi likosia mwingi North kwe mheshimiwa Paul Musiemi Nzengu kana Malele
na indi twathi ngalikosea Kitui Central bena mheshimiwa Makali Molu wa chama cha Wiper na indi ati wani Boniface Musambi wa chama cha UDA. Twathi Kitui West osu anatangazwa kwa hiyo na ne wati none muyumbe wambe otangazwa mheshimiwa Edith Vethi Nyenze wa chama cha Wiper kwa mauvo ma MP maili tuyo kama Machakos town ni Kalemu Motiso Mole wa chama cha maendeleo chap na twithi tuna mboma Machakos town ni kana mfikita Munyaka ulani woke kalele na namba ile na inde Munyaka nonethi wetikila kusindwa anetikile tene kwanza itana minotalwa anetikile muthenyo sukula ina konawa utukute masama utuko nuona bigena kwetikala na inde angwana meka au azindo yetikala okwa ngonzio na inde twathinga lekosia mwala nikana nawe mugo withiwe tiwewe na twathinga lekosia mwala tuyithi na musindi ulani mheshimiwa Vincent Musyoka aka Kawaya kuma ndo methiwa maili utwathika thiani ni mheshimiwa Robert Mbowe wa chama cha Wiper asiku tabia ondene mabigena kotanga aswa na manengwa certificate kuya masinga ni mujumbe wala ukikalile mheshimiwa Mwalio Bithi ni wethiwe nake abigena kutangazwa musindi wa kivela kiu asino wamwe katika mausungio alama ethiwe mayumwa ninzame Usakuani mpaka IBC aindi nitwa DC Daniel Mongela kanani with director kanini tumambie Daniel Mongela tutabie ni chaukiende ngaliko sia Machakos University tubikie na kumanya ni chaukiende ngalikoni esu na mosungio nimeba alamata na tangaswa na nimeba ala tubikiyite na kukwata lakini ala tubikiyite na kukwata kwa uyu musiaisa tubikiyite na kunengeleliamo no kwithwa matanesi ya unewa certificate kana kutangaswa officially tama governor county ya Masaku mainamba kuetwa officially ma senator tabo na ma woman rep no kila tuisekana ulokuita kibela kiwito governor wa county ya Masaku na chama cha Wiper wa Vinyandeti kwa yuni wotongwete na indi atewe kwa bakubi ni Nzioka Waita wa chama cha CCU ngalikoni ya woman rep Jessica Meneka Simbi niwe utongwete no tuinesia utangasi wa IBC rasmi na indi ngaliko ya useneta ula ukikalile kibila Agnes Kabindu niwe utongwete ani kati wa mosungi wala twetelete tunengwe mo rasmi nikena atetia mabikena kutangaswa ninzama ya Usakuani kana ni mabikia na kosa ibila isu ni kwacha otauku yanga liko siama kuweni na ngaliko sia Kitui no twetelete tutangasiwe rasmi ninzama ya Usakuani ya IEBC na indi nundu atangasi maitu kana andi kimaitu mama uboma ungamite standby ngaliko ni sumetelete bokuma kwanzama ya Usakuani IBC metunengelelia tukwikisimo na nikuma kwa imwe kwa undukesie kunwa nikwetela nundu twasya kabala slow but sure nikanaobikie na kukwata mosungio asu kwa withianu undu methi wa maendeyete na kubika ndini wa kisasa kitu cha Usakuani 2022 Makenzi wa bao kamba lakini na lilikana na no sio tukakenene no likana Usakuani monini ana by election ba ngoma somba na kwa hiyo sinda movyo bakana no likana network debate na the three contestants na mutongwe wa chama cha Wiper bwana Esho Mwewa na mutongwe wa chama cha UDA bwana Daniel Kivuva Musau na ende bena mheshimiwa Timothy Maneno kana chambo independent na ende chambo ya isinda namba ile wakati kwa Musau na namba tatu ya kwa Wiper yonte ni Usakuani uno ni kana chama cha UDA nicho kithiwe cha sinda then wa wode sio ngoma somba na yu netha ndi kulia ona miya nondo mwaka Timothelu mwaka wina thela ona itha no thele twina thimono nondo Usakuani ngoma sombone the other day anda wetha mayukulia mutongwe alikilo methenye matuka suma nibetu no kapetwa kitumi kitona kwitha kicho etha mayikulia ni chao kitona kwitha kitumiwe mutongwe ulikile na miaka eliti ndelu bathukumite ona ni kwate maundu ala wawetete okwika tito megite na ketho no megite tita wabigana kwayanise kana ni chao ene ndimethio maze methia hatu wendora mwene ndi pesi ndu imwe withanda sisi ndini wako kuna kula mwene ndi ni kuna kula akitobetanga muthuku kibilani chake li mwene ndi ni kuna kula na wo wa kwitha tuyo kiti ona kabo tika kitambo beto twambe utata mundungi ona itha no 5
mwene thinu kuna kula asete direction na maketha manatatie mimi nini makona aiye no kwitha mana isi ekatutate yuo nundu na kingi ni muteti undu watho cia sela yake pe ndo tho cia sela okeza kwithia hii tuona ino ila sindu tukeutabwa na mwene nthi yuni wende na kuiba na nocho kitumu kwa na kutulete huu na mwene nthi atena wasiwasi telete mosungio kwa mwene nthi be sindu ilo siasia na muno na kuya ona mwene nthi nuko na kula akite kwenda change uvinduku endo uvinduku tu atateo mundu ungi na biongi makonana wo wai ndo twikite ona na makendo hivi ndesema na monenge tie nini ya kwenda me kondo abangite kwika hivi ndezo tie nini ya kujaji motongoi ninaona hivi ndezo nini ya kujaji motongoi ani wala manaile kuweka makamunenga ta mungi ndina sio lakini nitajuki tumi katiba kazi ya miaka 5 nikaenda musize motongo yozo yetho kumanga ata miaka yesu 5 lakini niwe sindu isa kuelekania by election na Usakuani munene to yumi niwe isa kuelekania nundu by election saige ona ateti no masa kwa wanundu niwe yumelilie nundu yutu ina choice one webetie na tatoto thima etha nana meyunga metie tikuona wekaba lakini katetato no pedho bailiu ndukona ape makona itabina wa chama cha UDA ukamba na kutuika kina kwata myana minene muno kana myana mbingange no chama kino kyoyu ono Usakuani wambe chama cha UDA ukamba ateo by election yesu ende ono Usakuani munene wa chama cha UDA ula vikina kwethiana nawo kuyanda mano makona kana no withwe chama cha UDA kende na kwikithia me kamba ndileana na ndito isu UDA na watatosi no ikoniwe kula uno kwa cia yone likite meyu kamba ndo wathiko ndwingwithia me namba ile kibila cia me namba ile kwingi me namba ile ibila ni sio cia uyumbe na kuona MCA mati yani ebu me namba ile alama tanakwata ibela cia ibela na kwa alama sindie no kwa cia UDA ne yikinye iye lakini ndo kando ekoli ai mbona muteti usuno ne yunga miti na yetha kendi na chama kingi nakoli weza ngoma ndeve mwako songe na ndi Makenzi pe na mauvo ange na mo ndisi asese kana mamoni na indi wezo to mwandiki wa mavona to musomi wezo iwo yutwa Madam Faith ni kande uona nyewe musomi nenda kutukese tweet siye bano aniambia na Professor Makau Mutwa kila mtu nweze Professor Makau Mutwa niwe spokesperson wa presidential secretariat ya Raila Odinga ulanu yemo kiti wa kivela cha usumbi na chama cha Azimio One Kenya Coalition Party tweet yambe andiki ati andike ta kisongo some people na andike some in capital letters some people wonder why the Azimio spokesperson is not talking. Be assured he is working hard. When he has something to say, he will do so. In the meantime, let's all watch, follow and verify what's happening. Let me assure Kenyans and our supporters that we remain optimistic. Now optimistic akameke in capital letters. Aya tweet yagele kena tunenese ndo ino akaandika in plain English we are bullish inawezekana. Makenzi tuyambia wakwambe pe andu bedio mazicho otumani uno ama mai connect na mozungu ala maende no likama kibela cha usumbi makulia kenda ngwatano ya Azimio One Kenya ni makuona kana mara kula sio ni makuona masindite niki secretariat spokesperson ukuandika kana we are optimistic inde to is optimistic anyway yesi wa mono na wasiange ba Kenya kwanza matongwe ni bwana Etumbe Dennis Etumbe omaze mone masindie yani azumeshwa meaze ni masindie na mwangi meaze mekara me optimistic ni meozina watoze tweet ta hivi sia muthembo no iweta chao weyeleze ito muzobe ana se muzobe huyu woni wakwa wagu nenge tayo muzobe na tayo mwandiki wa mauvo ndiko na thina munene o munene timu onatha bethe timu munene wa utumani osu uandikiwe ni Professor Makau Nundu kwitha we optimistic I'm hopeful nundu undo sie kuthi nundu aketha ekani yikie maoni make yuyu takwa na musia yisia uloko sisi akabingwa akiseseki akona basi atiana na yana akabingwa ake akethia basi atiana amaneli nani atete kibafukani etha wa Azimio embe na yana
ngaliko ingi 18 na maneli iwe we makwetha we optimistic niki nigothetha wena mwikio kabisa emusindie nundu ekandika mbetha na mwikio wai ni tusinda wibo nundu no twende na utala era mautali ERASTUS nundu ni tiende na utala na ve form 34 itanesi obika 34B yes inesi obika kuni hope ila sikuka ni kwithwa itu favor that is you ni azimio si weta you aya we maoni makau professor optimistic nundu ve form sititanesi okwata maybe you nenete ta maybe ta nyina tweet nyina kezise you neona waze Kenya kwanza mone makwaze ne matalile akwa Makenzi twende na yu na kila mwenendi ona yu kathi kwa poto ya IBC ona kukosa kalamu muthenya muima ukekalandi na printer uka download uka print nentuka kwende ya butiwo twende baka nini bantu tukwamba uthi Machakos town Machakos University Machakos Academy. Okay. Nandi. Ose Makenzi. Ndi musiaisia ni mobea nundu wa kuendelea kwithiwa na itutu ya Mbosemba kiseseni cha utalila kula cha skulu wa Machakos Academy bala mwandiki witu wa mobo Daniel Mwongela we standby atutavie na choni cha ukiaende ya ngalikoni isu Daniel. Naindi ERASTUS na Faith na kwatine saniva kimanisioni cha Machakos Academy kila nicho kituo kinene cha utalila kula sia kaunti ino ya Masaku kulikana kana mausungio makula medito maitalwa kuma ilioni mbunge na kutumwa bandu niva na kwa yu no mwitikala na kwa kana makulu ala enendi maukelite muno na muno enendi Masaku nikana we governor ula wikito usindano na senator wikito usindano na human rep lo vikito usindano na ndi mausungi asu ni motende na kuatia na mona kwikithia kana mwene ndi ni wavikio kwata mausungi asu kwilikana kana kwikio koni cha mundi mausungi makilio munge cha Masaku meokoni account ni matalilwe na ndini wa kituo kilaki cha kilio munge cha Masaku mwandu wa vinyandeti ni atongwetie ena kula ngili miongo 3 na ile maana mwanza na 3 atiwe ni nzio kasi wandie waita ulae inakula ngili miongo 3 na maanana miongo 8 na kenda kwilikana kana mudhama nake inakula ngili 3 maana kenda miongo 13 Rose Mulo anolono kitia kibila chuna tikiti wa chama cha ELPA inakula maana 3 na maana 8 nake maleti ona kutwika nono metekingani onikicha umanda kibila cha ugavana anaye inakula ngili umwe maana 11 na ndi oisieti na kwa kula ilasi utalokuma ilio mbunge no siende wa kituo kicha utalakula sia county nikienda kwikide kana ene ndi Masaku ni makwata mausungio makula sia senator na kula sia governor na kula sia women rep la itina kwa isene kana mawisa ma IBC ondu mwana alama usese ni maende na kwikide kana mundu mamugo ni maende na kwikide nikienda kwikide kana omudhondu wende na usunga mausungio asu ni medha mahivichova na nundu mausungio mailio mbunge ni mine total na mausungio alama tialete kwa oyu ni mausungio kibila cha governor rep na tiva sasa gicha utalila kila kiba asuni wadandia tia ungesi ondesi na balani ya matungulo onduma mavoko kati waila ingisiba kaunti ya Masaku ninetha ndikuetea na ninetha musiaisia wa Mutongo TV ondu mwana mwithukisia wa Mutongo FM nimetha maikwata mausu na hindi kulikana kana istuo mbingi se utalila kula ila siku ilio ni mbunge nisiende na kwina iseso ya utalakula na kuma kiokoni cha undi mawisa ama IBC me kisesene ki maendelea na kuosa mausungio na hindi kumava kimanisioni cha Machakos Academy nenda kutunga kwake ERASTUS na Faith maendelea na kumanisia mausungio makula kuma ile mbetani ya ukamba ERASTUS.
naende ni muvya muno mundu edane muongala kumangala koni isu sia Machakos Academy otondo ndani otabya nikana kwata mosungyo onde no kwetha tutabya ondo makwenda makwetha maendeno olikana ende no avikia na kuona nikana no sub county na mausungyo maendena kulika kwa nende thiona umesi wala mukule magavana mailembetane ya okamba nitwitha twi mutabya twende nondo va Mutongwe TV novo ukwitha wikwata mausungyo onde otondo makwitha mailika Makenzi twende no nene ya yuloa tweet isu sia ngale kwisu sie ile acha Kenya kwanza kwi iyo Dennis etumbe niwethiwe umya mausungyo mo ala matatile nondo ne ndia sekana oyuwa likanthini wa poto isu ya IBC with their form 34S silikila almost siangie kuso actually naona ni 99 point something% nikando sida ndisi avela nandini wa form 4 form 34S isu sio nte watalania niwo kwata total ya mozongi wa mausumbi kuni kuona nyakana ngale kweno na ngale kwengi ni matalile nimeze mosungio anoje kitumia IBC na isie meka level public kila mundu etale ona haku Makenzi wenda osakalamu oza print print nduka announce ona wa announce those are provisional results mundu lawe no thasi wa kutangaza mosungio mamuthia ni mwene kivila wanzame Usakuani mvaka IBC wafula chebukati na mosungio azu mevu mutandaoni azu mevu mutandaoni uzu no mosungio ala IBC ona kwika masavu na kwika masavu namo na IBC no tanya kwitha yika masavu akwa ametoke nondo likana yo chebukati ayache kana media muyitina kuotalani no withiwe mo meka na machine tabulation wiza ithi ayu kwangelekanyo kisese fulani Machakos town sio kaimwe mayeke sienda mozongo na nitu to download kamwe andika kitu mino ithi nechu chako selewa baani nini kwa dikwelewa Azimio mayaseme optimistic Kenya kwanza etacha ni sindie I don't know lakini wewe si usu Professor Makao ona balano enenea timu isu yonde Azimio lakini mashabiki ma Azimio kwanza na momezi masindie walika group ni mingi wa WhatsApp kila mundu campaign to timu yake nito sindie uono langi weke wa yellow ange makeke wa blue yani timu ni ile ila siende na kwa seri to sindie alama Azimio na alama Kenya kwanza na ndi tukita ukwetela mosungio mamuthia kuma kwa wafula chebukati abikena kututabia endi nuwosa kibila kinu kwa oyuyu ekatwetele inondo Makenzi onatwetele yu chabata kila chabata pyo nye nagu na musiaisia na ya Kenya onde uloka atangazwa na kata no katuka president witu ithi onde withe nuna mukone yakula kana nuna mukone yakula ewe amakwaze kana uloka atwa mwaitu na wetu ketata tigonengi uloka atangazwa ni wetu kekata ni wetu kabikia na tukatia so twetele ithi onde wize ithi ani twethi wa twi optimistic kana ondo methi nesa you know where you know walikala inene twi optimistic ithi ya Kenya yani the word is you eto me we the twi optimistic yes a Kenya na indi nene ayolwa mundu munene ndene wangwata ni wesu ya Azimio na by the way utata namba kumapu ila ibinda ye maisa kuwa running mate na regular bikiana kwa Samantha Karua ando ngini manasya Kalonzo kuthela kisiasa yue twasi okwangelekanyo tio kwangeleka tunaze masindiwe Azimio ikaema kosa kibila ki twasi okwangelekanyo kikaina Kenya kwanza uteti wo kamba witha we kalata Makenzi na tro kunikela na ndimo teti kendo chambe na teto sisi ya uwulane na wake siasa ngekala na teti ngamethu kisia ngekala na ataalamu ngamethu kisia ngethu kisia teti nolikana mheshimiwa William Ruto kwangelekanyo ethi twayuko kamba sabali mbingi muno na kwa sabali kauta akazekana ketha tukazinda we mwana wa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka netha akanena sabali mbingi na nolikana tunaye na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ba SKM command center Ruto anethi twathi mwingi ochuma ni kiwe matuko matene vasa na akazekana mwambone Kalonzo mukethie nolikana ndikure Kalonzo ngethi kana no kwati ngethi ngule Kalonzo ano kwati ngethi songole kwa Kenya kwanza lakini neo jokes
na hata uzija kwangelekano ketha Kenya Kwanza ni kosa utongoi wazia mutongoi wokamba Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ona gutwika na icie na Ruto leave me alone ndikuona aka approach wanake watu tukwatane batu thukumemwe kwa kielelo chamba ya mukamba na gwete mukamba maendeleo tukwatane na atongo ya langi tuthukume kwa vamwe twete maendeleo ndiko na bethe na munene muno wasisia Mheshimiwa Kivutha Kibwana pepi na babi kupepa babi kitu bandu keza iwa nito campaign ya UDA utuko na Azimio muthenya na ndio cyane no ane Mheshimiwa Daniel Kitonga manzo la mozindano imwe ba kibela cyo sendera makweni na ene ndi ngimetha maikule kivutha no withiwe endini wa Kenya Kwanza o kembili ulikana mathiko ne mamwetu wa Mheshimiwa Muthama aliko cia batala Mheshimiwa Kibwana we ondeto waneni wazede akamba no moze magwire ndi Mheshimiwa yangaleko event yangaleko kwa Kenya Kwanza onaeka zinda ndiko no kamba twiba muno ndo azisya atongo yasu na relationship uko wamwe me Azimio methi twemate kuonanya wende na Mheshimiwa William Ruto ku Makenzi Azimio yewe katwika kwangelekanyo ni kwasya wogo atongo ya mo kamba ngona oteti wo utatonya kwitha emociona indi ko wangi wazuna nenga no ngalekanyo ndo Mheshimiwa mutu anenga leko nesu na Mheshimiwa Muthama nenga leko nesu na Mheshimiwa langi menga leko nesu ningo ndiko na petha na thina munene thina munene na yu ile wawe tuchandilikania wase kana Ruto no natuma nitengethi na kasya Azimio ketha etebikia kosa kibila ki bena mwanya wa Kalonzo ndini wa Kenya Kwanza na nadilikana kana na Raila no wetie kana sakibila ni open kwa handshake ingi yake na Ruto na Ruto asongia azia Ruto anaisi muthenya wa muthia wa campaign we wa thanthatu we wa thanthatu baya kiwanzani chanya yo stadium ndo Azimio maika sarani Ruto abikiana kwa sekana mupinzani wakwa twasindana etina wa masindano tukanywa cha yimwe tukanywa jao tukanywa chai emwe nda kana wanzinda kana to yani wanzinda tukekata tukakwateni komemwe kana no zinda tukathukumemwe wanzia Mheshimiwa William Ruto undu ethi twainena kiwango chake cho neni kikuonenya kana akasinda nikuthukuma na Mheshimiwa Raila indi Mheshimiwa Raila kwa noneni wake na ngozizia na thima na metha magwa manthini na manza na sisia nikana we in the case ketha Azimio ikasinda ningona no akabikiana kwa thocha munini wa president William Ruto akabikia kwa thoko memwe yo ni kulia hii ni kwitha history yi tungilila nundu hata sisi Usakuani ula kwethiwe na mawita nusu mkate na kwa buku mwana kuoka serikali ya Jubilee alikana kwesa kwithwa na handshake na yu kuke kaingi kukethwa na handshake ingi ni kwasya kana yo serikali yithitwe itena opposition ye tukito tusongete ndo wazisia the handshake munini wa president Ruto ndino wa campaign yake ro imetula mutimo no ngawa ya handshake na yaya kana handshake ya 2018 mwezi wa katatu katikati wa president Uhuru Kenyatta na ODM party leader Raila Odinga niyo yetie mathina kuyana nake wona niyo yetie mathina ni kwatente chukitumi wenge wa ya handshake utane indini tita masabu ni make nondo ekiyene ndi kana atabisiene ndi handshake ino niyo yetie mathina kwou ngewa ya handshake ndikona nange wa opposition ene ndi ne mathiwe mayona pateno obinzani mondo tita maseo ndo nolikana kwe obinzani utongowe ni eloya to anasa naza Raila Odinga Raila Odinga Mheshimiwa Kalonzo Musalia Mudavadi Wetangula ila ya inasa yu etino Usakuani wa 2017 kweno obinzani mubiona 2013 code kweno obinzani weza ile serikali iko kendo kanini kaithio ni akelelwa obinzani ni ogilile na ene ndi maona ibindezo maondo meza lakini after handshake wesa ile amona kuyana na meona maondo mate sawa na munini wa president ame kweli maondo bahati sawa kumbe wa handshake ngewa obinzani handshake jese na ndi tata ile mini laba twemi naye baadhi mavoko kuya mavoko muyimbo wa mavoko
Patrick Makauno sindie kibela kiu akwati kana kwata kula ngili miongo na ne 12 na isu ni official results na ni wane ngwa certificate ni IBC returning officer at the River Sub County Jenny Wasilwa ku mheshimiwa wa Mavoko Makau Patrick Kingola kana Mutemba ni weyu wasi wakayingi ndi wa kibela kiu na indi penda mavo meba no timo kamba indi ni mioko ni wakamba na kukwikala akamba mali bende atu mwana wa Morgan eze Morgan Morgan mwiti Mbere South Mbere South Mbere South kwi wakamba bethe mekala kwingi melo la Mutongo TV anozioma kama na muyumbe wo muyumbe wa Mbere South ni Mutava Musiemi aye kana Mutava Musiemi sorry Mutava Musiemi yoka namba 3 na kula ngili 12 maana 3 na kenda Genesio Mugo oka namba ile na kula ngili 15 maana mwanza 15 na ende engineer Murioki wasinde na kula ngili 11 maana 3 miongo ina naso manondo wa Mutava Musiemi bebi ndaye moyumbe wa Kisioki na kuyakamba netha ya mugamba na ku no siongeza ile na tabia kamba manga tokone isu ni kwatia 60 points zero minia no tumini level tiko inondo nenge ketwito ya thitwa manondo kwende akuweni kale ba twele anjanga wasia county talent center ku masa kupia the same mtu ali Mombasa ku Makenzi nitwende na kwatia mauvo ama governor na mo senator na ma women rep we say the ndo arabia musia ise witu otwende na ende muthia mwaka kuya ilovi bombers of Kenya na kila cho ntaki kwitha kiyumira ngalekoni isu kola kwi wafula chebukati etwithe twenengelele musia ise witu imwe kwa imwe kuma Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni mubia muno musesia nundu wa kwithiwa waendania na itu thini wa Usakuani 2022 masani asu mawika ngiutungia mubia mwanya alama ilia kelungu twinake Joseph Ketheka twinake Winnie Kanini twinake Joseph Kawinzi twina Brian na Joshua na indi na kwabani na ERASTUS NZOMO gatutungia mubia mwanya nundu wa kwithiwa waendania na itu nginya muthia endi muthenyani wa uni withiwa wikwatiania nake Stephen Mwema na iya mawio nukwithiwa nake Robert Mutuku na ini twitho bani na ERASTUS twende na kwatia maundu ma bomas undu maendeni kana tupike na kunenga mausungio otondu meithiwa maende na kuka nyene to Faith Makenzi wa Mutunga ni kuendea kiwio cha iluka na wenda Madam Faith Makenzi nende Madam Faith Makenzi wakile wineno mosungi yange mokaba kuma kwa Daniel Mwangala mosungi ma mwala ene kwa mwala MC ya mwale sub county constituency pala moyumbe wavo ni mheshimiwa Kawaya no viki na kwa certificate kwa mbetuke kana ndini wa masi vyule ward Douglas Musioka maendeleo chap na kula ngili 3 maana ile 35 mwala makutano ward Brian Kisila wa maendeleo chap na kula ngili na maana 39 na ile mbio ni kadhama ward Peter Kilonzo wa UDA kula ngili 32 maana 39 kula ngili 32 mothethe ni ward Boniface Katiti wa UDA wa Munyu ward ni Justice Mutuku Kasanga wa PTP na kula ngili 3 ne ya 133 mwonza Kibaoni ward Paul Wambua kula ngili 3 maana ile 135 ethano wambithi kesia wazizia ward isu sionde si 3 na moyumbe wa mwala bai chama cha waipa bai ya to Kalonzo nekiwa nundu anambisia na ya to bayandisia MCA pawe mabo bataya mamwe kadhie mothi yani ona mena mweke akala kangi nawe ta una soksi hivyo we dan nde mwana we mwana ekuvyo mwana niko kwa Joseph Kawinzi by the way Makenzi thande dawe na mwala no kwo kwitwe we no nako ni ekula Joseph Kawinzi no wesi ototavia we nyo mwana we aya to mine ende detwe ERASTUS kitogwanza mone muvyawe mwanya kondo tamanya na ito tuko manesu ingi twende na kuonengelelie mauvo tu thingilele mugo kapindaka twetelete mosungio ma ivila kipathokanyo governor ma senator women rep na kibela cha